Kakase Hills Autonomous District Council mentaka sengi kakhatlai tarik kalarai banwan rano daga thup jong kijat kikur khasi kibadan hapo uput usam ke council. U Deputy Chief Executive Member ke council uba penshingan NCM habakran syakilat patai kubor hadin balawai ke jingalang bat kinong mikmat jong ki sengkur baper lembat ki kle nong sensyar ulong bakila syim ya karai bar shan kan sampen mi no daga thup jong kijat kikur khasi kibadan hapo uput usam jong ki santali ki district ke rilum khasi ki bahap hapo uput usam ke council. Uba penshingan ulong bakathong jong ni ke jingalang kalong ban penbet renti ya karukam penyat ya ki kur kijat ni ke clan administration hapo ke rilum khasi jantia. Wino kat lang hamni ba di blue kain no ilam juga lengatai balit rani edisi macam borwar duluiem berim jongka pe ilaka edisi jongka kawasan dulu iba rabla arunna ba gino ilam juga tunjuk sirang bapur kalau kesultanan pengilayok pania keren sibun kiai haji ngede berka kikur kijaj bahap apa ukur usam jongka khasil atau masjid council nama trai kumba pitip agini ki kendiat tayo kendiat si kadon bah haji keren na haji ngede kasil trai kikur kijaj khasi ki jongi badane ki dua jongi mentagasi kalong banyatir banyatai umnu ban bu bay bu renti haji ngedai bat kikur kijaj apo rilum khasi jongi apo upur usam jong khasil atau masjid council hadin bagi na sim yeg jing ai jingmut baro na sudai bala kumnu ila de ban don no kathup jong kikur kijaj apo rilum khasi jongi bahapa apo upur usam jong khasil atau masjid council kenang ba kajing ai jai kajing ai certificate kanlong lang bakal ti kabadai kababunya ba kawanum ya tungku bando tementa kasi lalai ba ka council hagini ki hindiat si kan pentip pai ba bagi pur baper kin pentip no khamploi shika district council ya ki kur ki jongki kenang bangin yo ban bu hakathop badi kata kathop ke bangin lum jingtip ngin sanang syong bayang la se don ki kor ki ba la du no don ki kor ki ba la komplet kenang ba shwa bangin pentip pai ba ban publish ya ka kathop ki kur apo putusam juga council kan nom long ka baduko tendrikan long ka bala le abhana dong syadong ya kan ni adin bagi ayok lut ya ki jing ai jingmut hantam ya kat jing pentip ya ki ngede ki kur ki ja ya por rigasi ke jongi in sakhat yang ya ka jingelang inom khot chu hangne nama gayong ki pobun ki nong irang ba bon ri jelang ban khot ki jingelang agawai ka hol ka ba ya ban hakani ngin yo ban ya thu ban pentip ya kan ni ka thup jongki kur apo urusam jong garilum khasi ke jongi bat kaji dai kumbalong benta larang yong ue khasi kaji kan dungi kelong ba ngina ban lek be kat kum kan khasi lene tak nais pa krai kunyo kata kelong ide ke material society tenrei nginang hap ya thir ya tai hagi babun ki benta kat kum kaji persngau jong ki babun ki rangba lesir shwa bangin sim ya kanu karai ke bathmai Songu ya ka step komiti ka balafat balalum ni gini jingalang jongki klik nong sensar nang ta ki sengkur ki baper ka senjuk ki sengkur rambapur ka bang ilaya keren ka banyungkong kalong halor city ke belawan no deputy commissioner ka ba jongka riboy ubapan ya ka list jongki kur ki badan hapo ukut sam jongka district council ka jongi tinggi ilaya keren ni gani bat kumbalapan syai na kaliang jongki deputy CM jongi ba ila rai bang pentip syabaro kikur bagi dewan wanra ya ke jingtip ke jongki ya kikur ke baper apa ada council kabar ngilai keren ru aga jingya dai bat kalung ni saat 1997 kabar sultanar kalong ba baro kibadan hagan ni jelang
ki kur ki baper ki rang bakur ki klik nong sensar ki ai ka jing kersan ya ka khasi custom lineage act 1997 kabat ki kersan ru ya ka ai ka notification ka balawan na ka government na ba ka social welfare department hak bede ba ka jing issue ya ki schedule track certificate kita gede ki mat ki boleh keren hoi ki don ki pat ki issue ki ba ya dei ba ki sengkur ki roper terukom ya kengkur kengka ba kum teri gini nangaliang ke isi ngatarai kan sa le ek badon kam mereka ba konsan mentahi ke lomba kikur hari kasi baro ki badon ki de banu aino ke tip marmar se ke district council kenang bangin dio ya ke list jong kikur baro ki badon chairmanship jong ba penskan se ba Iwan Ra kan ki isu ke ba longga pokong santam yang iki kajai benrio ajak kme namar ngilai i ba pon kami pon kani kajing kulumar wat hapadeng ki pat ki jongiru kadon kajing kulumar ke kom perkhat wat kadon ru kajing patai lese ngahap hiban ong ba kadon kajing patai ke babaklah kani ka senjam kepala sim ka khasil setan masjid council ni kersan purai ka namar benda por bakadon ka yen ne baro ndade ba piadon ki press pin iba ka wan bai ka wei ka sur bangi kersan ni ka ei bakale ka khasil autonomous council bar ka jo ka porru ka ni ka lineage act kadon ka jing kersan ka bupura khamtam ya kani ka jing tmu ka bakongsan bah benta ka ban ka council ka le bakal apas ban ai ya kata ka bor jong ki rambakur khamtam ban kin issue ya ka clan certificate khnam bakan kan laban tem dan ni laban kontrol kamtam ya kani ka jing mi kikur kiba bun kikur kibengi mitu itasu haga joko poru kumbala ongi chairman badon brom ba persngai omba hapo kalaina lineage act kamtam ka section 12 kala keren sai ba msha ban aikur da ka pada kakur kamtam buat parakasi mangiru kala long sai bat ka subsection 7 kalau I bor registration authority balada don kino kibuan pan kasih type certificate kakur jong ka mai kama namar ka ajai ka kamdon nong rim hangi jing sa kadi ka ajai mai ka namar kisim utu ba ajai ya ka ajai ka jong uru usim na ka kami jong unang tau sa ai no kikur di hang turu ka section subsection 7 kala keren sai kedar ba registration authority da don kum kini kamtam pengkanya ka section 3 ka section 9 ka section 10 jom kali ni cak keba ai kur ai jat no sawai unum pedang ni kani kalau lu cai kedar han pok kali ni cak dia sesi sen ngaku ban ai ke jing kulai kam tam ba ngilai i bala dam don ka direction ka khasil autonomous justice council ka jing keu kau ke jongi ha pok ke social media ka Iwan Ra ya ka jing kulumar bar ka jing pengkala politik sekaniru ka kam jong ka jai ban riu ka bang nga kerpa di pa ba ke jongi hi bang inum pengkala politik sekan namar ngiwan hang ni dekat mensiem ke ba don kata kajing sokhya bayo ja tu no kani kajak menrio kujungi ke ba ajak keme namar hapo India ngi don tanglai ki khasi ki jantia ke garo ke ba ajak keme but tang kata ngi don ru mangi ki khasi but ki jantia ngi don stang khat nyu kan riu khat nyu lang but let's say la de kini ki internal forces kini ki eki batrikam ki ban pentronya kani ka kadong rim jong kajak menrio kawan tang bakan pendu ika dur kemat ke jungil ni ka identity ka pentelot bor ika dis council ru pada kaju ke por kawan ra ika sang kama kamtam ka jong